पाउसेदे जुम्फम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे इम्फाल कांगचुप तमिंगलोंग लंबी सेंबदा सोकपा मफम सिंग ताकथोकलागने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट अमोइना सासेक रोड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की मखादा पाइखलिबा इम्फाल कांगचुप तमिंगलोंग लंबी सेंबगी थबक चथरिबा असिदा सोकबा इम्फाल दगी कांगचुप चिंखोंग फावबगी मनुंगदा लेरिबा मफम सिंग ताकथोकनाबा इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना खांगनग्रे पाउसे असिना फंगबा पाउ ना हाई लंबी असि सेमनदबगी दम लम एकर 0.469 रेवेन्यू विलेज 53 लमसाक 57 कांगचुप 59 खरांग कोइरेंग 64 हाउरंग सावल अमसुंग 95 ताउथोंग की मफमसिंगदा लंबी सेमलपक मतमदा सोकपा मफमसिंग लौसिनदबा राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की मखादा इविक्शन तौनदबा ऑर्डर थोकेबने लमसि लौसिनदबगिदमक लमगी मफुसिंदा कंपेंसेशन लौनदबा खांगनखिबा लैख्रे लोइनना मदुगी सनफम अदु लौनदबा मरि लेनबा पटादारसिंगदा मदम मतिक चाना पेख्रे अदुमोइनमक लौसिनख्रबा लमसिंग असिदा इंफ्रास्ट्रक्चर खरा औजसु लैरे मदु लौथोकनबा मरि लेनबा सिंदा मतम पिखिबगा लोइनना मदुदा येनिंगबा लैरबसु खांगलकनबा मतम पिखिबा लैरे एस लिस्ट चनबगी लेखाइ ताद्रिबा फावबा असेट बखंगफम हांदोकलोसि LCTT लमदमसगी येलोमी ओरिबा मितै मैतिबा कॉन्स्टिट्यूशन की गालो फंगनबगिदमक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चननबगी ओवरफ्रॉम लेखाइ ताद्रिबा फावबा लेखागबदि मियाम पुना चंसिनमिनाखिसि आइना लीडरशिप काउंसिल ऑफ थांगता LCTT ना फंगदोरकले लुबसिगे कन्वीनर W प्रोजेक्ट मितैना थादोरपा चेरोल ना हाय राज्य सभा की मेंबर लाइसेंस बसना जाबन मितै मैतै पेंटेन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 की मखादा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट सलंतुना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पिननबा पार्लियामेंट पुखतखिबा थागले मणिपुर मियाम अमदि मणिपुर की वांगबदा लेरिबा मिदै सिंबा कन्ननबा होनबदा असौबा थौथांग लौरिबा लुसिंबा अमने हाने लवे लोइननि सुवसि थौना लेना मरै अनि लोंदना वरैसिन प्रोडक्टिव फाव होनमिनासे मिदै मैदै सिंग असि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लेदबा मरमना असौबा फ्रुकी मियोसिंगना अखोइगे येलो लमसिंग असि नोमा नोमागी लाइफसल लक्तुन ngasi saidangba frup hamba oiba yabagi akiba hengalagle barabaduna राज्य सभा की मेंबर लाइसेंस बसना जाबुन होनरिबा असigi mathakta midai frup ki miyo khudimna atopa frup ki miyo singda lamionpa badap thamba amadi jum sandopuna singpa silepiyo midai frup kan bada isa isana lofum thopa thawdang sing lawhenase jerolasna makhatan hai midai frup ki yellow lamjing ngaktuna thamna da bagida mag isa isana thawdang logo changi politician singna yellow lamjing kanna ba honarabaso नुआइना सेल तानबा पांबा अमदि युम छांदुना सेल पाइनिंग बगे वखलोन युमफम ओरगा इसागी लंबो थवोइदबा तौबिगनो इसागी लम घाक्सनबा अमदि मथिंग लैबा फुरुप ओइननबा थबकन सुरगा लोइनना इसागी लम सिनदुना इकोनॉमी फगनबा होनमिनसे लोइनना सनमिलोन फगनबा होनबदा लोन लौरबसु मतम चाना सिंगनबा पॉलिसी सिंग खांगमिनसे मदुना द्रबदि पॉलिटिशियन सिंगना वान होनरबसु इसाना लम योलगा सागनि हाइबा वखलोन थबक तौरबदि खुदिमक अरेंबा तागने चानबा याबा कार्ड युमफम ओरगा लौमी सिंगदा यूरिया फंगनबियो लुबसिंग लाइंगा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ना सोल हल कार्ड युमफम ओरगा यूरिया फंगनगनी हाइरवा असिगी महुता चानबा याबा कार्ड युमफम ओरगा फंगनबियो आइना लौमी सिमी अपुनबा लोब लाल फंगदोरगले लुबसिगे सेक्रेटरी एम्बासडर ना थादोरपा चेरोल ना हाई एग्रीकल्चर डायरेक्टर ना यूरिया पीबगी मतंग फंगदोगलेबा वाफम असे लौमी सिंगदा जामना कुदोंग चादबा मयुकनगने सोल टेस्ट तौबा हाबसी यामना कानै लौमी सिंगसु अदमक पामी अदबो लौ फंथान नक्सिलकलबा मतम असिदा सोल टेस्ट तौबगी खुदोंग चादबा मयुकनगने मरमदुना डिपार्टमेंट थोकिबा जातंग असी हंदोकबियो डिपार्टमेंट की जातंग असीना लौमी सिंगना कमदौना सोल टेस्ट तौगनी काना धारग तौगदोरिबनो हाबकी मतंग सममनबा पुंगनरे डिपार्टमेंट थोकिबा जातंग असी हंदोकबिदुना चनबा याबा यातंग मोइना थोकबियो सही अमगी चानदबगी फाव फुथोकनबा होनबदा लौमी सिंगना खुदोंग चादबा वाबा कया मयुकनतुना लागले अवाबसिंग असिग मनुंग तबतम चाना यूरिया हार फंगदबगी इशू असे अदमक लोइनतुना लाक्लबने सही असिददि यूरिया की अवाब लैतना बलैंगा मतम चाना होनबियो लमी सिंग अवाब पीबीगनो अमरोमद लमी सिंग यूरिया हार फिनबगी मतंगदा एग्री डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ना थोकिबा वाफम अदो नखै सेंपियो लमी सिंग चाउना चममनबा मयुकनले हाइना अपुनबा लमी लुप थवल ट्रिस्न फंगदोरगले मणिपुर मिलिटरी ऑफिसर की मसिंग यामदा लेरपा असि चाकथोकसिंगाइदे हिमालय मियोइ लाख कुंथ्रारोम तमक लैबा मणिपुर गुंबा अपिपा स्टेट अमदगी इंडियन मिलिटरी दा ऑफिसर चौहम फोरम लैरिबा से इंडिया पुंबगी ओना फेरा पर के विदा दा यंगबा मतमदा स्टेट असिना ऑफिसर मसिंग ख्वादिगी यामना लैबा ओरे मासी अइकोइ पुनमकी ओना चाकथोकसिंगाइनि आइना रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालयना फोंदोखरे वाफम असि रूसिया यूक्रेन वार दा यूक्रेन दा पंदो लैरिबा इंडिया की माइरोइ क्यामरोम
ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯞ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ NDA Cadets Parents Welfare Association Manipurna sinduna khumal lambakta leiba youth hostel da pangthokibada phongthokibani thauram madu chef guest ki warol piraduna himalai na makhatana hai miyoiba amoina foglabadi isagi mathau masak khangna pangthok haibasi yamang namak tangai fadaba mani fadaba habudun wafum am oikraga isagi mathau masak khangba miyamam oiba habasi yamna maru oi isa na dawriba thabak adu da pham chawbo natragana pekpa haibadudi maru oide hen maru oiriba asi isana mathau masak khangna pangthok paduni Manipur gi wena dising amadi tamgi miyam punabak defense service da changpaki matangda awareness ningthina leire ana khalle yamna ngalige matamda gi hawna measure bob fathing MK Peerwarden singba miwi ki amarum defense service da leiram lebani mana makhatan hai ngasi pangthok leba thorom asi asamba thorom ama warabaso yamna makul leiba amane asigamba thorom sim pangthok tona tongan tongan ba hiram kya da ningthina mathau tawjire be miwi singbo poning thawat pa habasi yamna bak mathau tai Manipur asi hai sing banha kya marang kain leiba lamdam amane Adaba makhoi puning thogat pibagi mamide khara wana ui hanasu mangna makata ge tharomatu da wangang latuna squadron leader mutum santim nahai lan manu adu da Indian Air Force kaktana tana civil airlines kayasu Indian citizens sing atu authokpada achoba thawdang loke magmasa maksu Air Force ki C-17 Globemaster aina mingthon ba India ki khwaiti chawba aircraft ki manungda am oiriba asi operate tawduna Romania Ukraine Slovakia na sing batongan tongan ba mafam singdagi mairoi kyamarum puthora kibani Tribema da pung kuntra manga da ginifu rom changpa maram na awa ana kayam rom mayong naki. Ado bataw fum thofa itaw ni kandana punamak mayong naki bani. Asong na lebak asa gidamak kari makardang orabasu matay pangbangamba asida. Nungay fafawi ana sumhana makataki. Ngasi kita hormat da hanaki Minister Dr. M. Narana President. Central Jail Imphal gi SP SK Bhatika na guest of honor wina sarugi aki. Nagalam rom da mayay ka vatsinjak may thadar manghan kre. Lainga ke athing baki mayukta sendong khaktagi khalaga miyobaki haksang chokningai oiba tongan tongan ba hidak managi folam jolamba dukan amadagi jamlaba hidak managi polum kia People's Action for National Democratic Movement pandama amadi kanglai imatluk ke pun bakangbu amada fagatuna mai thaduna mangan kre lobani asina ngasi ngari gali da sathagiba drive adu da bihar dage hausina ngari gali da leiba Biday Kumar Rai ko ba miyoi amana phamba dukan dagi lopa lak mangarom gi oigadaba tongan ba hidak managi polum sing adu fagat ki bani Driver tu kemarin lena pantam kisah katari S Brozen hai pantam amadi kil na matam kia gi mamang dagi mai kabat cinja ki mayok da sang silak wa khongsang ki marung channa ngasi akang na pau ama phang pada kisah thaki driver mata hai riwa hidak managi polom singa si pagat pangam ki bani asagama miyo bagi haksang sokning hai wa cinja singa si theng bagi mayok da makha ta da su lakwat ki gani hai ke kong ba marugi laifam den da mitam khin ba yaroi Lightning thau sanam hai gi yamna aruba mafam oriba kong ba marugi laifam blenda kana gumba miyo amadagi mitam Sakdam kinba thamba sungai yaroi laifam lena si laigi oiba param da asyangba laifam oina thamdana laigi oiba param adu ngakmina si aina uwa sanglen sana konong da laiva odra sanglen amadi lightning thau sanam hai temple board da affiliate tawriba lightning thau porai romba angum salai afun balok lafa salgi secretary dinamani angum na fresh da thaturakpa cherola mana phongdorakli Aukipa manstara kan ipan da pause sing da laifam len asimak da laigi oiba parum kai na mitam khin gani anaf kong ba maru laifam len apun ba semkat lop na pau oina phongdorak padagi Thazagi ahum da laifam len asipa matam sangna ngaksen jarak liba amati laifam len asigi damak wajarak laba ningthem jaw luang amasung lafasal gi lusing purel moirang them imo chana lusing ba semkat chagat lup asigi thomi sin da laifam len asi nauna na yang sen gre khongsada du kupna khanaraba matung laifam len asita mitam amata khin ba yadana ba phirep lawruk pani Apadi mitam kina da bawa fum playba pungjaw tinda kangan dona thorang tori basing ke bayukta lepnar ba warip nakibani Ponsi na fonta waitu fawa midam kina da basatrak pa thabak ta thengna gane thabak asida lebak miyam na su saruk yabiu ana cherola tuna apel tawre Amarom da yengchen khongsat ki saruka moina khongsat namit atumak da lafasal ki taragani thoisuba masa loisang amasung lamang dong pana Pesnofor district ki torvung bangla maning ekai thang dokre makata na masa loisang asigi thau punarba Kagembam Megandi angum sursi tamadi angum kanper sing namatang sina losing purel losing thau fuba musung selungba werabam yoi taramangna saba thawpuru susung khan khiare atopa editorial ki kalam amada afas balagru ki bagi thagat bagi mahutta singjep thava state asida lisang sitna Black Law Armed Forces Special Power Act 1958 ki makhada lanmi Security Force in Amyam the Nongmi Sindun on Sindon Mute Midai.
Miat Birfun Satadul Laki Batu, Housing Center, the Lengat Longe. Tawai Vangliva BJP Narendra Modi the Lusingba, Amadi State as a BJP. NP the Lusingba Lengat Police Station Mapandagi, Ekasilo Tokiba, Asida Apianba. No I have a Fondo Pugim Huta, Singilam Dagi Karikitabak, Ekasilo Tok Tribano, Hagliba Si Hangam Tokwane. Atabalega Ekasilo Tokpa, our Kibaki, Kontana, Ekasi, Tok Tribat Sinki Miamda. Nagoinan Legaki Mayukta, Yausakanan, Itil Pibanila way. Handak Armed Forces Special Power Act 1950 at the Police Station Mapandagi. Lautokraga Singi Lamdana Kariki Yakasi Lautok Tripano, Haina Congress Nang Libasi Hangmap Topra, Ibato 99 way. Lisingani Taragamari, the Congress Langaki Matamda, Assembly Segment, Taritaki Yakasi Lautokre. Congress na Lisang Sitna Legaklon Gitawai, Fangling Matamda, Lamda Masiki Miamna. Afasba Lautokinava, Mayo Langfo, Missimina Ayava, Big Up Miracle Nanakon, Singja Kiba Kongsan Leptana Satarabazo. Ekasi Lautoktan later Kibane. Congress Lenga Kimatamda, Afaspa, Lissing Magasam Payakani Marumda, Lamina Sasinaba no way Kamnava. Fag encountered the Marat Legislatum, Lissing Anirong Gitawai, Kamu of the Ponce become Nanke. Assembly the Fava had for nothing of I late, I na Ponto Kibaki Watok Lake. Adobo. Big Dem Pembeli the Labakasi quite a Wampa well sang, Supreme Court Asumo well, Pagan Bidabum, Lissing Masamangaronki Waka lady. Biam the Yakasi Lautokinaba. Loikam Naitaba Kongsang Sing Amadi Iron Janu Sarmilana. Miam Hot Chinduna City Power, Sahitarama Arab Sara and Bagi Kongsang Chatakiva. Malang Miam Punamagda Anapapopa Lady. Miamgi Kongsang the Kampagam Dabaki Congress Lang and Lissing Ani Marita. Impalmanas Panda Konba Assembly Segment Taret Kaktadagi. Ekasi Lautokiba, Atuki Mauta State Astaki Ekasi. Pombo Lautoki Dabaki Maram Karigino Ibasane. Congress Namakatan Hanglibadi, NSN Amsum Government of India. Ceasefire Agreement Laire. Kogi Chin Jami Group Government of India Suspension of Operation Pasana Satari. Loidana go to Hills the Singba Scheme Care Paikaliba Singi Yamna Kanbas Minister Ne. Adwa Karikitamak of Aspa Hill District Kilok Tribunal Harifa Asida. Congress Langaki Matamta Barasakar Amade NSN Amgi Ceasefire Amade. Kogi Chin Jami Group Government of India Suspension of Operation Adamak Laikivana. Lisingani Marida Congress na Singi District Dagi Karikitamak Avaspa Loktoki Dabano. Tambake Assembly Segment Tarit Kaktadagi Avaspa Loktolaga at a district the Loktana. Miamborong may Sindu na Tamliba, Adugi Maram Karigino, Abdugi Pahum Pibang Amlabade. Singi District Dagisu, Nasikilegang Avaspa Loktona Bahona Rakani Tazai. Nasikilegang na Singi District Dagi Avaspa Loktona Bahonari, Abo from Pongtoki Pazarakta. Avasbagi Hanglibo Hangsing as it Chingmi Tammi Miam Gibrakta Made. Lagaga Sing give Yam Galay Mari at the Tuainaba. Politically couldn't travel look at the Honabani, I know the Bagimaram Libra. Makatarakwa Atopa Pau Amadana. Lambda Masigi Potoka Chanaba industry, Linganaba Honaze. Maniforgi Parks of Sigimanunda Chada, Marfudrana Singilam, or Gasunagi Chada, Tarana Tampakilam, or Rivane. Housing Maniforgi, Singi Mafum, Abadamakal, Kiagi, Wamaran Kainauri. Sandel Technofol. Zeri Pam Taminglung Chang Sing the section to Wamarang Kaina Hori. Ngalingi Matamdagi Hona, Wa as Imam Manuki Sin and Palam Saba, Yauna Hiram Kada Sinaduna. Luckily, Angamatamda, Wana Yum Sanon Lainarame. Sakula Pugimatung in a house, Wana Yum Sabi Sang Yam Hantaragle. Adwasing Gimarum Kara and the Labam from Sing the Wana Saba, Yum Adum Laire. Wada Gakwe Mubina Soydon, Soyvum Jaunasinjak when a Susinare. Money for the Ladiba Makal Kagi wasing a Sidaki Potopia of industry Kialin Katuna. Tabapang driven Haka Tabak Pibada, Asobomating, Webangangane. Sing Jam Lebusing my Shinta Horibo wasing a session Natuna Pefor Mil Katuna Wagi Potoxing. Potona Ladiba Sarkar Sin Anova, technological Loina Wa Makal Singasi Masakanto Pagitangai Fatabalere. Sargana Lamdamas the Fangliba Makal Makakiagi, raw materials in the Jumpam Warga industry Kialin Katparumda, Sanction of Honaba Matautai. Awang nung pulam damgi asamda wadagi putok po paper mill acho supermam amalere. Lady Vatseki milsing adu sinariba wasing adu amana awang nung bagising sangsing da. Howriba wasing adu laidon of putok pangaktane. Matamamada manifurgiziri bamda paper milling na pamatamadug hisarkana torang torami adubo. Tapagado may fang na pang topang kidre. Mapamadu da paper mill lingbagi mota wagi putok sing adu mapanda wana tato pagitawang amamatang kwena sa tarame. Ato Hausik Madu Sarkana Ating Batam Kibaki Tokre Ibayai. Housing State as the Hiram Kada like the Suhairapa, Sarkakitabuk Tirabam Lak Tarit Yanbana. Tongan Tongan but districts in the Ladiba Employment Act and Sing that Ming Chanton the Lady.
Manipur lengak season tawriba BJP na losing basarkar asina naha singda thabak vinanaba amadi state ki economy ki fibam pagatnanaba anova scheme project kya kendra sarkar ki khotangda paikhanaba honare sarkar asina state ki sakhu thorang jauna naha sing thabak vinanaba scheme na dragana project sing paikatbada marwaina lamdam basida fangliba raw material sing da jumpam oraga lamdam basika chunaba industry linkhanaba honarabadi sarkar ki thabak thoramda mai fangna madu ki mai chabat ngamgani Malem da wagi kana ba amadi mausa ki kal na thambada wana lawriba thawdang adu masak khangduna wa kan banamit World Bank de pangthong nare state da su wa kan na ba mate wagi potok sing puthok duna na jing thabuk pi bidana tan state ki economy da mateng pangna da sarkar na akhang hai ta na duna matam ga chuna ba industry amadi bakal makha kya gi scheme sing pai kana da ba hona se lamda masida marang kaina fangliba makal makha kya gi raw material sing ning thina sem cha ga duna matam ga chuna ba industry link kala ba state asik economy da chauna ahong purak na tanah nah kaya su thabak pi bangam gani maka tarakwa atau papau madana Rusia ki lanmi sing Ukraine ki capital Kiev gi andokre Rusia ki lanmi sing Ukraine ki capital Kiev gi andok khibagaloina chathari fa lana si nongbok thang ba mai kai rumta onselakli haina official report amagi matungi da phangtokle Rusia ki lanmi sing Ukraine ki awang thang ba sarukta villager sing ba human selloina senare Charni fe area dagi Rusia ki lanmi sing handokra ba matung tarakpada resident area adu da faksana amanga ta thopagi thawong sing adu ba phangi ai Port City Mariupol da di kuthona bagi thawdok sing asi yamna kanna sathari civilian sing safe evacuation tawna da bagi damak humanitarian corridor ama semna da phona ba su mai fa pangamdre Mariupol city gi mahir wariba badem boychen kono phangdok ki bada residents lak ama lising kunrom hen mana electricity phangdaba chanat na ba amadi gas leitana awawa phebam amada mayong nare Haujik marwai na tawku da bathabak di civilian sing atu asoi ngam thogandana evacuation tawna ba hona bani Mariupol city da zu paksana amanga da thokle Russia na liptana pom attack kapsilakpana mioli sing mangarom de sire city gi hospital da leiriba patient amadi staff sing Russia na kanton tawriba mafam da phothokre hare Russia gi lammi sing asina sataba crime sing asimin adu gi sakti saki sebon adu lochin ba hona bada mobile cremation vehicle na sing ba sinare hare Wafam masih BBC ki makai dagi cap cana verify tahu bangam dre. Rusia ki lami sing na tha amro masih Mariupol da language jansen du na lahir bani haire. Rusia na Ukraine ki nopok thang balam dagi sarukta air strike sa tabagi thawong sing cancel lagle. Rusia ki lami sing na Ukraine ki lami sing language jansen du na tham na bahona ri bani. Adu ba madu mai pak bangam dre. Marga sa Ukraine ki army ki delegation amna UK da military training sa thana bagi da makhongser pang thokre. Ukraine na UK dagi misal yaw na military khusu khulai support tawina na batak silagle. NATO ki chief oiriva stel tenfok na su Ukraine da lan ge khusu khulai pibagi thabak khumang jangsina changsilagani haribani NATO na Ukraine da lan ge khusu khulai sing support tawduna lagle Ukraine ki masing jam la lan mi sin training piribani masi Russia na Ukraine da lan da select training ki mamang da chatharakna la bathong amani hari Ukraine ki foreign minister na haikibada mahaki lebak asida henba khusu khulai darkar hoi masi Russia na lan darak liba astagi ngapongna na batangai fadaba amani hari United Nations ki General Assembly na Russia na Ukraine da landa selekliba asiga mari lainana UN Human Rights Council ki suspend tawna na bagi bor launa bada India di botha da yaw khitre masi marwe na Ukraine ki bucha town da masing jang laba civilian har ki haina Ukraine da chathar ki bathong ni aire nakala marom da US ki House Speaker Pelosi na Taiwan da khongsat pangthok na ba China na warning tawkre US House of Representative ki Speaker wariba Nancy Pelosi na Taiwan da khongchat pangthok pa thoklabadi China ki maike degi akan bukhongtang sing lakot kani haina section wa pigre meda report khara amanadi US House Representative ki speaker wariba Nancy Pelosi na Taiwan da khongchat pangthok na bathawrang tawri airibane China na di democratically rule tawri ba Taiwan bo makhoi masa ki ba territory am oina lawbaga loinana karigumba US na Taiwan da military amadi political ki oina support torko matam da China amadi US ki marakta munabagi thawang asi lakhana bagi maram oire Pelosi ki office ki maikei dagi Taiwan da khongset pangthokpagi matang da chapchana confirm tawdre Taiwan ki government ki maikei dagi su hiram asigi matang da chapchabi ama phongdoraktari aire Japanese amadi Taiwanese media report kharna di Pelosi ki khongset atu matang chaul da Japan da thunglaba amathong Taiwan da mu khongset pangthokpa yai haiba wafam palibani Maragasi da Chinese Foreign Ministry ki spokesperson Jauri Jiang reporter sing da phongdokhiba wafam amadade China ki maike dagi United States amadi Taiwan ki official singa huna dan wari sanaba ki mayuk talai bane US na su khongsa da cancel to from thopani haire kari humpa United States na makoi ki masaki aning ba pamba matung na policy ki Pelosi ki khongsa da Taiwan da pangthorok ba tara ba national sovereignty amade
territorial integrity ngakthoknaba akanba khongtangsing paikhalakani masidagi warpa fafatagi daita punamakatu US na pugadabani aba wafum su khangale maga tarakwa atopa pau amadaso Ukraine da lanthengnu yataba Russia ki lanmi humfu zel thajin gre Ukraine da lan chokno yadaba Russia ki fera trover humfu zel thajin gre ana official report amagi matungina phangdokle Russia ki awang thangbada Peskov headquarters da leiriba lanmi sing adom banga kanbagi damakta zel da leiragani haire Russia ki lanmi sing ado Ukraine da landa asina da Belarus da purakibani makhoi sing ado banga kanbagi damakta zel da leina bagi dandi phanglagani Russia ki lanmi sing Ukraine da landa asin bada pressure pina da bagi damakta Belarus da purakibani haire adumai damak sifai lalau chathara matung da Peskov da leiva west da thakibani makhoi sing ado ki marakta khara amadi dismiss tawkre khara mana jail sentence pina da bagi damakta court martial penglaragani haire Russia ki foreign minister Sergei Lavrov namhaki deputy ama Peskov ta tharaga weragliva iranga du laksina na bakhan kre haire United Nations General Assembly na Russia po UN Human Rights Council lagi suspend tawkre Russia na Ukraine da landari bo asigamari lena Russian troops na human right violate tawbaga mari lena UN General Assembly na Russia po UN Human Rights Council lagi suspend tawkre Russia po UN Human Rights Council lagi suspend tawna baga si pang tokiba Bol launa kiba atu da US na losing ba member marfo drahum na Russia bo UN Human Rights Council lagi suspend taw gadabani ana bahot peke member country kunga marina suspend taw ba adu ki mayok ta bahot peke aduga India yauna member country jangai gani pana bahot thada ba adu de yaukide panbe yabadi India da leiriba Russia ki embassy na Russian troops sing na Ukraine ki pusa da napi yauna angang ke tam thiba mute mina isa tharaga hat kiba adu ba akan ba mong da kandem taw khrabani Asigba tamthiba crime asi Second World War matung thanda ki asin ahan bane margasida Ukraine gi Mariupol gi miyarna Russian troops sing na hojik faw da lepak adu da civilian lising mga ki mathakta hat kre aina law thokre arubeda content sing asiki mar oiba paw khara asiba paw tamjariba mani local news YouTube channel amadi Facebook page asida gi yang biriba punam ko thaga jari channel asana tumda kanara badi subscribe to bi subscribe to bi romoloina na like and share to su kawi ganu plamba po amaga na thaga jari